Kata kau pampatan ini tu lah. Oh, tak. Boleh pak. Welcome to Ather. Tahu. Kini kali arsaka. Hai. Kini tahu batai ngah kini. Kani ketiga kini. 450x. Kani lebih 450x. Kata kau Kini kali ke top model jengi. Kayak kecingnya pair macam kini pada. Apa kamu tak 450x buat kata ke Apex? Ada kamu no? Siapa nak kini ke 450 Apex? Kalau kamu klan ke acceleration, ke top kalau kamu klan kirain mode seru. Kadang ke eco, ke ride, sport, and walk plus. Kadang hek kamu ke better pick up juga Scooty kan. Kamu auto indicator, semua ada kon ada kon apa surok. Sendap kon ke Scooty kalau sensam, sesuai masih sendap penbiak bimbit steering bang kalau alip ke signal. And then you fall safe lu, semua by any chance mau fi kamu aku tu nak Scooty. Dia automatically ke motor bagai ni total kalau kat ke Scooty, kalau off the bar kat. Nang sebut the film baklap rak buka kuat kon melihat tu Scooty tu. Entah kita ikut kim wonder ke feature tentu. Lapan tiap extra pada hantai. In the long run pada it's a one time investment bet. Ka guna ka jinggot fee. Nama kilo maintenance. Dekung no ke belait te kung Shibnai te Shispah Tyngka dari max load. Berkat balasi ba becak petrol te hajar Shibnai. Kawai ru mahap bujli mobil nakam era. And plus ka boot space kelah ya. Laban buka full face helmet hangnya plus extra tiffin botol segerak litre tu uni one buat charger ka domestic na power line ulang ni split pintu sedap yang tu uni apa domestic ulang kan meter jing cerong ni waya line meter ni line meter tidak pun po so uni saya po ini in between ajang tu tempat tu mah Hanong ba shalong new iba kila nang bon ki kali arsaka. Ki company beper ru kila nang penyayo susu ya kini ki kali arsaka. Mentanyo le new iba kila mi saki kali arsaka electric la ki electric Scooty. Kawai na ka company ka penmi ya kita ka ke Ather. Hagbangi layo ban wani kenduk metahang ni bat minya like ban test drive ya kini ki kali arsaka electric Scooty. Get up. Oh. Ka Ather kadai ka company na scooter electric na Bengaluru.
Kidon lai jait sau jait kini ki scooter elektrik. Kibala ong hana ki biang bha na benta ki khna samla. Kumjuru na benta ki family. Hang ni hanong ba ki model ki balapoi ki long ka Ather 450X. Ka Ather 450S. Bat ka Ather Apex. La nyo ya ka Ather 450X kum ka way na ki scooter ka babiang bha ha India. Ha ka design ka balong stylish ka don ya ka touch screen ka ba nyo inchi. Lembat ka navigation assist ka built-in 3G SIM card ka bala connect bat ka Google Map. Ka Ather 450X ka don arjat ki battery ki ba pila ban jet. Kata ka R.9 kilowatt ka ba pila ban nya Shispah khatway kilometer. Bat ka lai point nyo kilowatt ka ba pila ban nya hadu Shispah sanpo kilometer shisin bala dapura ka battery. Ka battery lai point nyo kilowatt ka bampor san kenta 100 minit. Kat ba ka battery R.9 kilowatt ka bampor prakenta lai pun riu minit ban charge pura. Ka Ather 450S ka donya ka lithium ion battery ka ba R.9 kilowatt bat la banya hadu Shispah khatsan kilometer. Hapo on riu kenta lai pun riu minit la ban charge hadu prapo percent. Bat ban charge pura kan bampor prakenta lai pun riu minit. Kawai na ki advantage jong kini ki Ather Scooties kalong ba kidon ya ka reverse gear lani ka back gear ha ka bang ilaban run ya ka bike shedien run ya kini ki arshaka shedien klem kono kucing ya. But habay nu jol bar kini ki arteli ka ka Ather Apex but ka Ather 450X kalong ba ka Ather Apex kadon ya ka auto hold ha ka ba nilaban penyeng lani kalaban sange wat ke engine ka start ru kalaban sange ha kanono por kalong mabat handbrake but kani ko way ka 450X kam don ya kata ka auto hold but ki way ki features ki bedang pun ha kani ki Ather Scooties and scooters kalong bang insay batay company a onang lepoy biang siya po showroom.
Okay. Ilawan man test drive ya kini ki Scooty Ather. Ban nga Shibnai ki long ki Scooty ki biang ba. Hamtam kani ka Ather Apex. Kalong ka Scooty ki biang ba. Baro ngidon niya ka clearance ka kijing-kenjang ka biang ba ka bubum nilaban niya gino ki khoram ro klem kano jing kilong ki Scooty ki batan ba ki baklan ma. Ilanya kumba life ho kilometer bat kalabam ya ka battery kumba life ho percent. Kabamut si kilometer si persen kataro ka siyang hakaru komnya. Kani ka kali kalong ka ba biang tam. Kumta kala day ka por ya pi ba pinle ya ka booking menta. Hakini ki number ki ba POE haka screen jong.